namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namuteta khela like gosh, hey, na mahungu yo biha swinene. Yeah, and then from there ta khi tlhela ka timhaka ta Ben Mayengani the president and doctors told them, yeah, then makumu ho ta khi hetela hi J John. Hi ti 12 ta July ga xi fika tsala post yin'wana yo chavisa swinene. La nga fatsela ku mola ku ni dlaya na, it's fine, ni dlayini ke. So lo fika hi cheka la fika hi kuma ku na screenshot xa very prophet tsietsi kwalano leyi nga fika yi tsala that status on WhatsApp timene ti screenshot murholo wun'we ni vo Master T va nga fika va screenshot this post leyi nga fika yi tsariwa yi kuma. There are certain things are too much sensitive that when I see them in spirit, I usually don't make them known to public to avoid too much attention. Ku na swo karhi leswi yi swi vonaka swi nga sensitive swinene, swi tikaka hi ndlela yin'wana va swi vona ku ximoyeni, and xi tala a va swi cheli va swi veka a vanhwini hikuva swi nga fika swi endla ku ri va ku na problem swinene. Those who are close to the guy Gagash, please pray for him. I saw the bad news about him, especially if you are coming from a gave, you can screenshot this. Oh, I see instructive and screenshot. Okay, I'm going to post it. No one I saying okay. Pray for him. So guys, as Master T, a spirit of discernment. The prophet what they do in other words, they are basically trying to say prophecy ya vona yi nge pfuki yi ve incorrect in a way yo hambi ko nga humeleli bad news, it means vanhu va khongerini. Do you understand, guys? So ma pfuki mingi swa vaprofeta va mavunwa, that's how they do it hi xitalo. So even this prophecy lowu wu hi hlangula swa ku i swi na mavunwa. However, guys, what you need to understand at times swa ku tlanisa swilo. You understand? A ngo humela hi bad news gosh, mi kuma ku xi fika swi kotlanisa. Do you understand? Swa humela nkarhi wun'wana u kuma ku swilo fika swi kotlanisa, but the prophecy ta so ti va ti ri false, and swa bora because swi fika swi endla ku munhu lowun'wana a va a ri ka fear. A swi biblical at all swilo leswiwa, guys, a swi biblical. Hi ti 11 ta February mi nga ma hleketa ta prophetess lana kha u kombisa ku ku na a very famous artist leyi na yona i prophetess la yi nga kula yi kha yi yingisela, so probably mayoku prophetess yi nga yi ri vo ma-90s and stuff like that. Nga kombisa ku yi ta yi kha yi lova very soon, mara loko se ni ya cheka ka TikTok account ya yona laha ni nga fika ni compare na video leyi a ni yi endlini, a ni ma sure ku video leyi a yi ta after leyiwa yi nga tsala ku graduates, I have good news for you, a yi ta after yona leyi as you can see kwalaha. Xilo xa ti-app nkarhi wun'wana swa hlupha. Hi to vhete sungulisa masungulweni as you can see yona that same account prophetess Angel. Hi to vhete scroll again ya le hansi leyi, ni ta ni ya mi komba that video xipidi xa nyoka, let's see. Okay, that's January. Yeah, hi leyi graduates, I have good news for you. A ni to ka ni presse kwini na ku a ni presse ku tala a ku nga ri network as you can see leyi. So laha swi vona ku a ya ha ri kona vona mhaka leyiwa ku komba ku a swi na ti-chance xikarhi. So mara swi va swi nga ri severe purpose, like swi pfuna hi ku ve byela munhu ku i ya humelela mahungu yo biha, like mahungu yo biha like generally hi nga vula loko maybe rifu sort of, or maybe accident, like swi va swi nga ri clear at all. So the prophet stuff so a swi fambisani hero na bibele, leswi mi fike mi swi twisisa sweswo, does not concern the Bible at all na Xikwembu. Hikuva a ngo ku preachiweni, it's better munhu waloyi a preacher, vanhu va hundzuka not ku va kha ku ndliwa ti-prophecy ta mavona, because loko ni cheka le henhla na swo ku tsala ku prophet laha general hi xitalo loko munhu o ze va ku prophet masiku ya lama swi va kha swi fambisana na mavunwa swo swo ku kha ku phiromisiwa vanhu ti-miracle. Loko swi nga humelela a wu khongelanga enough, a swi twali swilo sweswo guys, swi va kha swi nga twali. So hey, sorry Gagash, hey, i mhaka yo biha swinene leyi hi vonaka laha. Va ku veri u fela refrigerator lama switi swi va swi rhongo ngopfu, swi rhongo. So prophecy leyi yi va yi nga make sense. Why a nga khongeli if himpela sweswo wa fu u khongela vanhu, you see. So ko va ku prophecy ya ti-chance ku loko ko nga humeleli nchumu, it means vanhu va khongele enough. So mi nga fambi mi teka ti-prophecy ta so swa ti-chance
a swi hambananga helo even na swi nga humelela ka Prophetess Angel, because a swi na ku humelela nchumu wava delete video. If she was she stood at ground, video leyi a yi ta yi nga deletiwanga a yi ta yi ri kona after yi, but we cannot see that video, you see. Actually a tsala another post la nga tsala ku there is nothing new under the sun. Xuma ka bibele sweswi ku swilo hinkwaswo swi humelela swi tshame swi humelela before and stuff like that. It's a preaching for another day. Mantangu chumayeleni ne. Okay, yeah, and then also wrote, I'm walking in power, I'm working in miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. Sinach originally and stuff like that. So I'm sure guys, spirit of discernment na yona. Yeah, and then again, of course, okay, we got the Magata Benman, the president doing link up on Dr. Stoll. No, guys, we don't want to Dr. Stoll, you can mind games. What's happening? Yeah, so, of course, yeah, Benman, if you poster his house, so go for the first. Khakutlanga the upcoming song na mau so ke cheka shona ka ku vena developments swinene garage lesi ha swona ku na kona ku so ku vekeriwe yi vekeriwini. In other words, very expensive double, as you can see kwalano swo tala swi komba se swi kha swi hela and stuff like that. Le henhla se ha swo ti glass ti vekeriwini on top here. So nga vula tani ku congratulations to Muranga Phanda, yi tirheni swinene yeah, kahle yi sasekeni lo, you can see we sasekeni swinene. Na hala mi nge he ngheni n'wami ya gonya le hala ku ri a wu gonya a nga wu twela nkona you are too late leswi na la se ri yi vekeriwini na double garage leyi yi vekeriwini na la loko ri a wu ku twela nkona you are too late nge he gonyi nge he gonyi. Se swi ti komba ku na developments tanihi swi nga vula na le henhla swi kona and stuff like that na mhaka leyiwa. So loko swa ha ri mini no hlamala vele na the ene mala yi ri kona ni nga se yi vona hinkwayo video clip leyiwa. Okay, yeah, loko swi ha tita vele ne no fika ni hlamala hi comment ya Dr. Stoll eka this post. Yeah, why not to click kasi find la so si influencer. I don't know what's happening here. Mara ni ro daso ya lo damos la nga fika vona fika yi tsala ku jealousy a yi xavi kepisi mi tirheli laha hi maseve ko va complex le yeni hlekisa ngo comment leyi ya Dr. Stoll ku ri like guys mina ntwini yo tlanga ti-mind games Dr. Stoll. Okay guys, hi leswi i promise ku ya ku beefiweni mara wona still wa ri complimenteni ka the other person. Ntwa swi nga ri ku hlanganeni straight ku hi ya excited ra mina i khale ni kha ni swi vula ka the previous post kumbe the videos. I mean yeah, I meant to say ntwini ku a swi loko hlanganeni straight ku game leyi nga ku yi tlangeni dokodela laha ni ku yi twisiseni and so far ni za ni vona yi like yi update maybe ku ri yi ta yi kha yi humesa a project or what ka account ya yona. Ni se swi vona sweswo, I've been checking ni za ni vona yi vulavula hi swona laha loro vo ta va yi kandzela yi lo hwihi I guess so. A ni tivi swi ti kombi na ku maybe hi swi nga ta ndlisa swona and stuff like that. A ni tivi and as you can see a continue kha yi khola beni ma maseve. So hansi nkarhi wun'wana ni vula ni ku kumbexana yi nga ze yi wina hi mind game, yi nga ze yi wina kuma ku beni ma nga ni shuka ni nge hi beef hayi a swi heli a redzi ta khe vona hi swona hambi swi vo tshinya vantshwa va ka confirm ku beef yi le endleleni. Se you never know, swa famba nkarhi wun'wana swi nga va nkona na vo achini mi voni mi kha mi confirm but what if swo jika. Yeah, even then very careful like J. John. How we have some great news about him. Yeah, because risimu ra yena very radzunga nenga ri kote ku va reach 2 million views in 7 months. So nga vula tani ku congratulations to him. O tirheni swinene. I boy na intro le. This song was very powerful. Na adibini tagli like ina message and the electro masho adi beshin jan di chala ya va electro thiva na message like arosanga nsholo ku dimix nan in Zumba na electro. I mean like that's talent guys, that's talent. Is very talented and the man you mga mahleke to ala thlela ku mana choose during the same
period sort of during the same period and stuff kambe na rivala ku swi twa volume alifeni nga yi pfuli ngopfu swi nga ta swi ni vekela swi ni khata video but yeah hi leswo hi nga vula tani congratulations to him i tirheni swinene he's one of the best it's one of the best xi blind xa tsala dimini ma swo a yi tsariwa na yi swekiwini nghoma and hala tlhela tlhela ku na choose at the same time leyi na yona yi kha yi mi ka swona ha ku update na yi nga blowa tinambara ta le henhla swinene so hi nga vula tani congratulations to them va tirheni swinene jejon mi tirheni hi leswo Papahla bot Eric va hetisana ku lovola na Squeezer va tlhela va mbalisana ring se ni laha va xavile fridge leya double door ya 25,000 a swi ta va kahle njhani i nga ri hi fane hi i ke swi tiva ku i nge humesi na pain ni nge swi koti mina i bihe ngopfu mbilu Eric a hi yena luya loko ni ta ku lovoleni a nga rhuketela va ka hina ku loko hi nga humesanga 50,000 hi nge lovoli a kha a swi tiva ku hi suka ka vukati byin'wana ni nge swi koti mina Eric a nga na mahanyelo ni n'wi komberini ku a ya dzabela vahlahu ka madala me va ala ku ni nyika leave ntirhweni a ku a nge swi koti ye me sweswiwani ni fanele ni nge swi koti ni fanele ni ya humesa 25,000 ni yi humesa me ni lovorile ni hetile vola ta tlhela va ni lovorisa futhi na ni nge swi koti ku mina famba mi endla swilo swa ka n'wina no ta ni nge heti Eric ni khome ku tika laha hansi ka dyambu loko ni ya ku jikajikeni a na ha jikajiki kahle loko ni xava biya ni fanele ni xava timbirhi hi sivara ku ve loko ni ta ku lovoleni i khome i rhuketele maxaka ya mina leyi ni nge swi koti na swihlangi leswiya swa ye swo biha swa magomu ni nge swi koti kasi i bebula swihlangi swa magomu a nga hetanga ku lovola hayi ko